I'm here with Patty Gordon, manager of the Table Mountain National Park. Tell me, why a dog unit to help with visitor safety? In 2004 het ons die besoekersveiligheidprogram begin. Sindsdien het ons redelike paar aanpassings moes gedoen het om aan te pas by die omstandighede op die berg. En een van die interventions was die honde-eenheid. En ons het gevind dat die honde is goed aangepas om die no-paadjies en die steilte van die berg te kan bykom. En natuurlijk hulle kan uitsniffel agter rotse en agter bossies as iemand daar miskien wegkruip. Ons het gevind die grootste uitdaging is die koste van 'n hond. Ten volle opgeleide hond is redelik duur, dit kan tot R20,000 kos. En ons het die ereveldwagters uitgenooi om 'n program te loods waar hulle mense uitdaag om die honde vir ons aan te koop. So ons het nou vandag ons 6de hond gekry. Die honde is baie effektief. Dit spaar ons natuurlijk verskriklik koste wat ons op ander maniere op die berg kan gebruik. En die honde het al bewys dat hulle suksesvolle arrestasies fasiliteer het. En hulle is ook baie effektief om mense wat nie op die berg behoort nie, die goeie boodskap te gee dat hulle moet liewer elders gaan. Hello, big boy. Baxter was a family pet, and unfortunately the family had to get rid of the dog, and they thought of the park. They happened to know about the dog unit. It's a family that lives in Hout Bay. They can't bear to be here because they will send the wrong message to Baxter, and I think it's far too difficult and emotional for them to possibly see this dog again. So we talked to the park and we said, let's hand it over to Shamil, let him assess Baxter and see where we go to from here. And here is Baxter, family pet into magnificent patrol dog. This boy is absolutely stunning. He is a top patrol dog, isn't he? You want to tell us something about Baxter? I'm a short time with him, but he's very good. He's very good. And he's absolutely focused. So he's made the transition, and so this was dog number 8, Baxter, and we will go and see the family in Hout Bay and show them pictures and tell them all about it. But on behalf of the Loubser family, Paddy, it's a great pleasure to hand over Baxter to Clive and the team. You're a beautiful boy. Ja, ons is hier saam met Clive Morris, is in beheer van die honde-eenheid. Vertel vir my, hoe maak die honde die veldwagters se werk makliker? Baie gemakliker, want ek meen soos ons hier in die berg in, ons het nou die storie dat die skurke inkom in die berg in en glo ons was dit is aanval en so. En om vir hulle agterna te sit is 'n harde werk. Maar nou dat ons die honde het, is dit baie ligter en die honde is 'n baie samewerking vir ons. En dit gee meer dissipline en die crime hy gaan baie af, hy sak baie ja.